2:1 je prednosti iz prve utakmice. Mijušković je zabio u 21. autogol, nakon jednog dobrog ubačaja. Rog u 30. povisio na 2:0. Nije bilo prekršaja, ali sada prilika tamo i spasio je za trenutak, spasio je sada Adrian Ježina, velika, oprostite, Antonio. I sada ponovo sreća spašava Dinamo, pogodak u vratnicu. I evo pogotka, evo dalekometnog pogotka sa 25 metara, opalio je Velkoski i zabio za prednost Vardara 1:0. 1:0 vodi Vardar, Velkoski je strijelac i ovo ne izgleda nikako dobro za Dinamo. Goce Sedlovski sada smiruje svoju klupu, ali pogledajmo još jednom, Kojašević je povukao, tu je i više od 25 metara, lopta u sami kut, probao je Ježina. Rog, Hodžić i Antolić. Antolić je povukao. Hodžić sada na bočnoj poziciji. Sada pristižu Dinamovi igrači. Hodžić u kaznenom prostoru. Imali prilike za udarac i je li bila unutra ili nije? Sada je Dinamo pogodio Gredu. Sudani pobjegao Partizanu. Da vidimo sada imali prilike ovdje za Dinamo. Može li to se stići? I bit će kazneni udarac za Dinamo. Biće sada kazneni udarac za Dinamo. Jedan nesporazum igrača Vardara i Marko Rog je izborio najstrožu kaznu. 54. minuta. 54. minuta, pogledajmo, još jednom nisu ovdje pravovremeno krenuli na loptu, tamo je još jednom Hambar Cumrijan startao na način na koji je 2 puta startao na pjacu, 3. puta nije prošlo. I zabio je Marko Pjaca! Zabio je Marko Pjaca, 1:1 Dinama protiv Vardara. Kako važan gol, koliko ih je zabio samo Marko i Dinamo je uspio izjednačiti. Sada se ipak puno lakše diše. Zabio je igrač s brojem 20. Marko Pjaca, Aleksovski u jednu, lopta u drugu stranu i Marko Pjaca zabija svoj... Kombinacija i išlo je to u okvir, obranio je Rog. I sada nije suđen prekršaj, Balotelli ide prema kaznenom prostoru Dinama, lopta u sredinu i Vardar vodi 2:1. Izgubljena lopta na sredini terena, je li to ponovo Velkoski bio na pravom mjestu i Vardar ima prednost 2:1. Sada je sve izjednačeno. Sada nas čeka stvarno drama do kraja utakmice. Velkoski je zabio svoj drugi pogodak na današnjoj utakmici. Tamo je dobro to odigrao Vardar i pogledajmo još jednom Antolić. Rog je ovdje bio premekan, izgubljena lopta na sredini terena. 14, voditak još jedan, drugi, Darko Velkoski. I to je autogol. To je autogol Gordona Schildenfelda. Pogledajmo još jednom, uspio se ovdje Kojašević ubaciti. Skinuo je to s noge Schildenfeld i ubacio loptu u vlastitu mrežu. Rog će izvesti taj udarac iz kuta. I je li bilo igranja rukom? Da vidimo hoće li biti kazneni udarac. Biće još jedan kazneni udarac. Još jedan kazneni udarac za Dinamo. Sada sa tribina se čulo ruka i evo novog kaznenog udarca za Dinamo. Malo je pričekao Sergej Ivanov
Nisam vidio je li njegov pomoćnik reagirao, ali u svakom slučaju novi kazneni udarac za Dinamo. I da vidimo koga poziva Spirovskog sa brojem 8. Spirovski je zaradio žuti karton u 69. minuti. Pogledajmo još jednom. Rog je izgleda, ovo je bilo igranje rukom. Čisto igranje rukom Spirovskog. I zabio je još jednom Marko Pjaca! Zabio je Marko za 2:2 Dinama! Dinamo ima 2:2, Dinamo sada ima pogodak prednosti ponovo protiv Vardara, ali kakva je ovo opet drama u Maksimiru. 2 udarca sa bijele točke, 2 puta je pucao i 2 puta pogodio Marko Pjaca. Ovo je otišlo pod gredu i Dinamo ima prednost. Pjaca i sada je pogodio Marko Pjaca. I evo prilike, i evo pogotka! Evo pogotka Paolo Machado! Evo gola za Dinamo, zabio je Machado! Sada je ipak puno lakše. Sada je puno lakše. Machado je zabio. Kakva ponovo drama u Maksimiru. Machado, Krčarova nije bilo u bloku. Možda je tu netko i dodirnuo loptu, pogledajmo još jednom. Skrenuo je loptu jedan od igrača Vardara i skrenuo je u vlastitu mrežu. Dinamo vodi 3:2. Marko Pjaca 2, Machado 1 i gotovo je. Dinamo ide u treće pretkolo, čeka ga Dinamo iz Tbilisija, a to se mora reći, sezona je spašena. Ovo je utakmica u kojoj poraz znači strahoviti gubitak